Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course. Mi ta like Gagash, obviously, fambisana ngami ya yena. La hi nga ta hi kha hi va linka, of course. Na hlayisani Dallas. Yo, so hi ti 5 ta November ku na hi video yi nga postiwa hi Xitsonga music. As you can see, ya ngonya ya kona la, as you can see lava ku ai addressa Gagash. So then loko ni kha ni cheka ni fika ni kuma ku se na nsati wa Gagash i fika a yena check out that video. As you can see kona ni nga fa kombisa ku i pfumela na 80% ya swona, and then mara 20% wa hi sefa. Was like okay, a hi yini ni ka video kona hi twa ku ndleka yini, because loko se ni kha ni cheka ni vona se yi ri ku trendeni. Ni vona se yi ri ku trendeni video leyi, as you can see yi kokela ka ma 100,000 plays manjeni. So a hi tweleni Master T. Hi mi byerini ku leyi leyi n'wehe a tsutsumaka hi yoho buti wa n'wehe yi ta n'wi vavisa, yi ta n'wi veka khombyeni. Number one, it's very very risky ku owna kumbe ku fambisa kumbe ku rhana club endzeni ka doroba ra Joni. Okay. Ku rhana club endzeni ka doroba ra Joni, very 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 risky. It's very very risky. It needs someone loyi anga private. Loyi anga private. So okay, Gagash, like I'm 17. Yes, he's running the club. Ngashula tani because swo tala swi komba ku swi kha swi control yena. However, ndhawu liya ku va ku nga ri ya yena. I point yo sona hi fike hi kha hi twisa before hi analyze swin'wana loko ni hi continue video leyi. 17 a hi yena Gagash. O va kha promoter da. It's more like an influencer, okay? Ku rhana club kumbe ku fambisa club endzeni ka doroba ra Joni, it's very very risky. It needs someone who's private, loyi anga Tumbela. Number one, a ti vutsi reason ya ku yena why va front-a ye a 17. Voho vini va tavern kumbe vini va club a va lava ku ta voniwa, va lava ku ta tiviwa. What is the reason behind that? Look, what's happening, guys? Gagash is an influencer, it's a promoter. So obviously, club one and one young mundu Africa fambisa swilo swa yona as long as you're kulukumba. Va kuma munhu loyi a tirhaka swilo swo promote each and every club. Kokwana I'm not here to va ndzi promote ti-club tin'wana, mara ku va ku na munhu loyi a dilaka na swa ti-events, a make sure ku ti-events loko famba fambini wa the pusher va ka ti-promoter and stuff like that. A va ku a ri behind the show, not the boss. The boss in overall in most cases tona obviously ti va ku ti ri karhi ti pusha swilo ka club. Ku thoriwa munhu ku fana na Gagash a ngo va a thoriwa so obvious na before Gagash a va kona ku na loyi a ku ri yena a responsible during that period yo make sure ku va kha a pusha 17 and stuff like that. So of course obviously business ra muxaka loko ku na a level of risk, however loko ve kha hi languta hi side ra Gagash, risk ya kona to some extent yi va yi ri low. Yi va yi ri low ku ya hi yena. Laha hi ngo vulavula ngopfu hi timhaka ta ti-protection fees and stuff like that. Other than that ka yena yi va yi ri low because a hi ndhawu ya yena. Vanhu lava ti-criminals a va mphuntangi ti-criminals, va swi tiva ku ndhawu leyi a hi yena Gagash. Mhaka leyi va kha va swi tiva ku na bosi yo karhi, so risk ya yena yi va yi ri low. So leswi ni swi hlayisaka swona ku ya hi ngwenya, it's basically more like saying ku ri swi vula ku kahle kahle a fa a nga ri ku yi phushe ndhawu leswi a va ta va hlongole khale Gagash ku after ti-customer ti nga ta ya, because ti-customer ti ya in most cases hi va kha ti rhandza swo karhi. So in this case ku rhandziwa Gagash na vanhu va yena va n'wi rhandza vanhu, hence va le. So he's using his brand ku va vanhu va kota ku ya le because va va kha va n'wi rhandza. Hi leswi ngwenya yi nga fika yi swi hupa swo fana na sweswo. Vanhu va nga ta yi tiva na 17 a kha nga endli na live. Imagine guys, Gagash a nga endli na live online a hi byela hi 17 a ku ta hama If you get that right, you will understand how kuri owning or running a tavern endzeni ka doroba ra Johannesburg swi dangerous ku fika kwini.
Yeah, swi dangerous. Gagash tanihileswi swi nga vula a hi yena owner ya Dayteng, level ya risk yi kona. However a hi yena owner ya Dayteng liya. So na loko hi cheka laha title swi na ku fika ku tsala ku vadlayi va Gagash. And ku ya hi leswi Gagash of course so far hi swi twisisaka swona mhaka yi fambisaka swona, ha swi twa ku a swi fambisana ngopfu na vanhu lava va ngo attack 17 directly so. Number 2, loko i ri famous kumbe i lava fame, i nga kandziyi vanhu va ku tala milenge, i nga ri rich, i nga ri protected, you will die. The reason vanhu va ku tala lava va nga very rich kumbe va nga famous va ti isolate, va tshama ka ti-estate, va lava protection because va swi tiva ku va na ti-enemy ta ku tala. Okay. Ya twala this point ya twala. Loko ho va kha hi cheka beef ya Gagash i va kha beefa na vanhu, so in general va va khomete swin'wana, even then navo a va posta hi swin'wana. So a ni voni ku beef yo fana ya level ya Gagash yi nga ze yi fika la munhu a fa ku swina hi la ku hundzisa misaveni vona mhaka leyiwa. So point ya n'wina ya twala. However hi ku vona ka mina beef leti ta Gagash leti hi va kha hi ti vona a hi ti-beef to a nga za a inaniwa va ku va n'wi susa misaveni a ndzi ni voni swi va kha swi fika kwala ni hi ku vona ka mina. Wehe i ri i le ku promote ka music wa xigaza kumbe i le ku promoteni ka ti-artist ta magaza, u va vitetela recently so vitana va Jojo Maluleke, i vitana va mani, you are bringing them there, but when you go live ka ti-live video ta wena you mock them, u va vula vusiwana, i va vula ku twandlala, kweni teke mali ni n'wi nyika ni ku famba jana vanhu. You do not respect your business. Xa ku sungula xexo wa vona leyi ku byela ku yo liya twala leyi ha ya twala. Of course i tlhela referisa timhaka ta timali munhu to va Gagash a tlhela paluxa timali leti a va kha va bukaku hi tona. Yi va kha yi twala ni vo ya na mina I agree ku va yi ri wrong, yi va yi wrong because in overall Gagash hi yena tshama kha kombisa ku hi yena a hakelaka ngopfu ti-artists, so swi vheta swi tisa impression yin'wana yo swi loko kahle ti-artist ta hina ti va kha ti nga holi nchumu. Mara mhaka leyi ndzi nga na case leyi nga tshama yi va kona ya Sikiza Boys laha a va hole 1.5 yeah. So in terms of ku va a reveal ti-finances na pfumela ku yi va yi wrong yaleyo. Yi va yi wrong. Mhaka ngopfu ya ndlala la yi referisa ngopfu timhaka ta beef leyi ri kona na Zyle. Of course la kha nga kombisa ku a fambe a ala ntirho and stuff like that, so a swi va swi nga basa ngopfu vula leriya ehenhla ka Zyle. Mthimbani ni n'wi nyike 3,000 a nga tshama yi endla, ni n'wi nyike 5,000 a nga tshama yi endla. You mock them and u downgrade a xitandard xa vona. Na sweswi ya swi tiva ku ya ta rhamba Mthimbani loko a yi charger 50,000 a n'wi byela ku tseka wena you deserve 3,000 because i khandziye i ya Pitori u yela 6,000. Align naye yaliya wena Gagash a wu lava ku gaya hi nchumu, a wu lava ku gaya hi vafana lava hoye ku hlamusela. Loko va vula ve ti-V class ya laveka le yi huma kona, a wu zangi i xi entertainer evurini khanyi phela a ku V class vini va yoho ve le ku yi laveni n'we mo tsutsuma na yoho minkarhi mi ala na yoho V class yaleyo. Understand? So leyiwa yi vhete yi ta as an attack point, yi vhete yi ta as an attack because i ataka swilo swa khanyi phela a beefana na Gagash that period. Hi fike leswi hi fike hi swi twisa sweswo a ku ri beef. So information leyi obviously a nga yi verify yena Misolo, and a ni ku mhaka ya V class yi nghena kwini ka mhaka leyi nga ku humeleleni at the moment. Ma swi ku se swi yisiwa ni le ka nsati wa Gagash for no other reason. Koko yi le ku trendeni ngwenya, but in overall I don't think swin'wana yi fike yi swi vurini ngwenya swo fana na V class like swi nghena kwini, swi nghena kwini, like why ya fika swi include. So like Gagash a swi n'wi ngheni helo like swa V class a ya yena vona mhaka leyiwa. Like mahito ka yi khomani point leyi a hi lwala ntiyisi point leyi a yi twala na leyi, so fa hani ti-point timbirhi mina ni leti ni disagree-aku tona.
so ko kun'we yi yo ku trendeni tanihileswi hi nga ku xulungu yi yo ku trendeni and loko ni kha ni cheka ti-comments a ni vhele like Gagash swi komi na ku swi onha ti-enemies ngopfu loko ni kha ni cheka swi komi na ku various people va pfumela na swo hlaya leswi yi nga swi vulangiwanga so ni ku question ka swo tala ku if that's the case swi te njhani vo tala va pfumela na this video so far a ni ma swi ku hi fika level yini sweswi mina already ku na ti-point timbirhi ni ka ni nga ri swi twisini ku why ti fike ti va ti ri kona I don't understand guys a hi continue kumbe ku na swin'wana kwala ndzeni a hi continue ni hi twa ku endleka yini laha Now you went and buy something lexi nge i lodge by so doing we congratulate you ka sweswo congratulate mara a wu size i resolver ti-enemy leti i nga ti creator by dating that wife of yours or marrying that wife. Demon, what's happening like guys? What's happening? Skum no yeah, mental disagree with so many points here. So yes, Gagash is having the area. So when you mention that area, of course, yeah, GGR. Then we if you mention it, if you got a debate, if you got a resolver, it's basically more like ku resolve and it's more like ku resolve X ya nsati wa yena i nghena kwini Gagash kwala like swa twala mara loko mina no tshika na cheri sweswiwa even then wona i fiki yi teka i fiki tlhe yi ta eka mina i ta resolve na mina ku why i tshikane na stuff like that a swi twali sweswi a yi twali reasoning leyi a hi role ntiyiso guys hi nga I understand Gagash munhu a nga ku zonda sweswi but mina loko ni languta mhaka ni fike ni hi langutisa kahle hi tihlo ra kahle a swi twali hi leswi hi nga ta swi vula kwana ku this point a yi twali at all a swi twali a hi tirhiseni logic guys i nga swi endla wona sweswi na why fike resolve na mhaka na ti-axis ta ngamu i nghena kwini kwala a wu ngheni wa twisisa and whether you're too public ma n'wi vona se a tsutsumela ka bungeni a fika ku va famba ka bungeni vitlas yi huma kwini inaneni yaleyo mali lava a va tekiwe kwini anything xa ku va na ti-estate xi nga ha ku fakela vutomi bya wena ekhombyeni malava teku so my vona ku se dideng I advise guys it's an attack and na helo ku ploteni ka swo karhi lama swi to ku swi erini kahle loko mo yitwa point leyi se iso sa mhaka a yisa kun'wana lero indirectly so loko accusing ka un'wana manjeni ku ri yena nga va ku a ri against Gagash ka timhaka leti nga ku humeleleni leswi hi nga ta swi vula sungwe yi busy na vitlas like i fika teka xilo xo karhi right ya ni ya ngheni vitlas and na yena la swi komba a ngo va na proof ya swona ku vitlas i ya mani ko va swilo leswi a nga swika a swi teka khanyi phela tanihileswi swi nga ku swi vula leswi ku nga ku ri ntiyiso or ku nga ku ri ntiyiso but still a hi mhaka leyi fike yi resolve hi Gagash a ni hi fike hi languta hi ndlela yaleyo njhekanjhekisano wa swa timali between the divorce lava va divorceaku va ri vambirhi kumbe lava nga divorce a va tsakangi lava va nga va divorce hala Mamajana Vala is watching. What is this? Ma swi twa ku point ya kona swi ya ku hala ka Gagash i nghena kwini phela ngo yo fika like i nghena i vheta yi off ramp ya ka ti-vitlas ma swi ku swilo it's as if like ayo ko khali plan yi nga swi tiva ku yi fike yi nghenela njhani Gagash yi twineni point there it's basically more like a ko khali khayela ku nghena yi nga swi tiva ku yi ta ku nghena njhani because ku hayi la phela indirectly so is attacking Gagash's wife leswi nga ku ndlekiki hi timhaka ta divorce leswi nga ku ndlekiki leswi Gagash swi nga n'wi khumbeki loko a ni yena a ngo data na the previous nuna wa nsati wa yena wa yena Gagash and stuff like that in overall la ivi ya tlha continue a kombisa timhaka to un'wana faka Tumbela in this case obviously swi nga va applicable to his wife so ya twala point ya kona ya twala yena ku nsati wa Gagash a nga vi munhu wa to online ku vona ka mina I think ya twala swi nga hunguta swin'wana na swin'wana vhele yi va yi kha yi twala
hayi va kha yi twala ya twala ya twala yaleyo fanele ku va na wun'we la a fanele a vuyisa dignity ya muti a tumbela ku nga yi wife because profession ya yehe na yo yi require ku a tumbela ma ni twisisa a va munhu wa private mara wena you drag a va munhu wa public ma ni twisisa sweswiwani u sungula fight na vafana va le ka bungeni lava va nga khoma power loko swi ta ka xigaza ende vanhu support ya we i ya magaza wavo ti-allegations teto loko ku ri ku nsati wa we a ri loyara hi mpela those allegations a ta va ku khuzini mara a ka ha ri loyara o va loyara ra kwala ka Facebook bla 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 yona yi tisa point ya kahle it's basically yi tisa point ivi tlhe yi luma at the same time a swi le ku twisiseke it's as if this guy kahle ka a lo tela ku hlasela nsati wa Gagash indirectly so ma yi twa mara ndeka yena mhali yin'we ya twala yona yi langutisa yi va yi kha yi twala because a swi le ku twisisekeni ku point yi nga va yi ri kwini vhele yo of course Gagash a kha a reveala information yo karhi hi vafana vo karhi but mi kuma ku case a yi la ku pfuriwa like ni vula ku ku va swi ze swi tisiwa ka media ma yi khoma yena ina point ya kona so ya hikwalaho ni ya twala ya loko ya advice maybe a fika nyiketiwini nsati wena Gagash we can agree ku a fika a vule swin'wana mara swo a hi nga loyara swi va swi wrong like swi va swi wrong naswona i respondeni ka swona a hi tekeni point ya yena vhele ya so xi road ku hava n'wansati wo hi mpela u rhandza nuna wa yena a nga ta tsakela a endla swo ka swi nga ri kahle vavasati va rhandzu va nga teka na ti-fasting for ku cinca ka n'wanuna loko mariti ya teka nkarhi stop judging women for their men's behavior and n'wanuna loko u n'wi rhandza wa lehisa mbilu a ze a va right okay ti rhandzela swikangalafula swa n'wina mi swi tsundzuka mi swi khongelela hambi ku nga olovi xa mina xikangalafula na xi rhandza one day swi ta cinca as you can see that's what she wrote in overall so swi loko to respond to ngwenya halawa Dallas she's basically like advising him ka swin'wana ku Gagash maybe va kha nga ri ku yingiseleni ku vhele a swi tiva Gagash na his own personality vhele ya swo ku va ti omise nhloko ka swin'wana I guess hi ku vo ka mina se nsati wa wehe a ku khuzi swa right you married wrong my guy you married a lawyer loyi a kalaka a nga ri ku endleni ka ntirho wa yena hi tweni you married wrong already hlayeni post ya yena nsati wa Gagash ku komisa ku ye i va kha a endla ku loko munhu a nga yingiseliwa ku i ta ndla because ku hava ku vhele i nga controla munhu like completely so it's impossible guys nango mi nga teka ku na swin'wana i fika ku a loko nsati wa kha ku byela a hi lwele ntiyisi hikwalano so hey sure as a attack ndyangu like this you married wrong like phela it's an attack like va ku ri an attack loko ku ri ku your lawyer wife a tiva ntirho wa yena a ta va ku byerini this is a serious allegations you understand vula leti ta tingwenya tin'wana timbirhi to yelana and once you say you've got money people will come for that money tindlela ta ku tala they can come for that money ku kusuwa and then i kuma se i ri na 0 balance ka bank account okay yeah in overall ka this session kha yi komisa swo loko Gagash ka ku he na mali and then of course mari ka beef tete a nga ri ka tona va ta n'wi suwa a sala a nga na nchumu so ku ya to answer to this ku ya hi video ya yena Gagash ya a kombisini ku yes loko ri mpela of course vhele leswi a nga ku swi endleni loko va tension ka vito ra vona a ya va n'wi pfulela case leswi a nga fika kombisa swona ku yes is open ku va n'wi suwa in other ways loko ri mpela va la ku n'wi suwa and stuff like that ku yena i na vumbhoni byo karhi so yale a ho yima hi voni hi vona ku in case if himpela a nga za a sala a na 0 na so yeah if va la ku n'wi suwa a va n'wi suwa hi vona ku mhaka yi ya kwini swi nga pfuna swo tala hi kota ku twisisa timhaka ku ti ya kwini vhele if swi kota ku va swi humelela swo fana na sweswo provoke a lot of people you told your wife last time no consider that thing as a warning ya loko ku sungula ku postiwa ti-notes ta yena you should have just considered that thing as a warning
That one was a warning. No, man, we need to now lay low. You understand? You went on, you came back, started making allegations, provoking people, threatening people, posting pictures of people va innocent. Like, and so forth. You understand? The pictures leti afika a swi vule directly ku poste na nsati wa Gagash. Nsati wa Gagash yena a kha posta mesa woluwa ni swiya loko ze swi fika la i ku na yena mesa luwa a ri involved hikuva a kha a postetela or ku distributa swinepe swa nsati wa Gagash a kha a nga hambananga. So naswo swa hi fiki hi va loko hi va hi langutisini hi va hi langute kahle from the ground up swo fana na sweswo. So and of course loko hi languta hi landzela na nsati wa Gagash already a kombise khale ku case a yi pfuleriwini against the original person a nga teka swilo leswiya. So lava se va kha va posta na le ka on Facebook na vona o va va kha va cheriwa down whereby the whole intention a ku ri ku va ku chavisiwa vanhu and swi tirhini. So swi ndla ku ni question ku lava ngo this video yi na mongo ngopfu like how did they conclude. I wish a va tala ka Master Tila hi kota ku va na a proper argument. So video it's basically more like an art man thing, guys. Yeah, attack, guys. I really this video I advise and show it's an attack. Mina antu kuna really much of an advice la in overall kuba kuri an attack. Advice yi kona there and there mara swi pfuna hi ndoko mukumoko lexi dominate ku it's an attack. Na tin'wana ta attacks leti mukumoko I think are necessary and stuff like that. I vete hi heta hi this point. Limit some stuff. Limit. Relax. So I could relax. 2 months or 3 months. If you continue with those allegations, it's either you will die or utakuma lawsuit. Guys, it's me. I'm not like to tell me. It's a need train video, need train. No, I say here, guys, as you can see, say 1407, yeah, I like 1452 in overall it's done. My game na many vacation stress action. Minantokore an attack. This was not really necessary an analysis. Good difference between an analysis and an attack. So and the video I'm sure that that's some of nan vazon de Gagash linga in lungwenya. Very severe day, very so hey. Very achieve Mr. Na look chavsi. Look chavsi. Langa shava result lian veter shono gasi. I betin below tarango of Gagash down. Bini beku balas too much. Van se ashlok van zagisi. Nukura am games subscribe and come click subscribe. In history bana man iro sungula ni bona movie na movie wa baka banjeka njekisana ka life.